A da, i još jedno upozorenje da dam komentatorima, pošto sam ja hokejaški čovek, komentatorima na sport klubu. Prvo, manje da naviju za Medveščak, dvojica njih, znači kao da su Zagrebčani. Znači ima nas koji navijamo za ruske klubove, na primjer. Ako možete da mi ne plačete nad sudbinom Medveščaka na svakoj utakmici. Drugo, uzmi dioptriju, jedan od tih momaka, tegle i pogledaj. Češki centar koji je došao, čovjek se preziva Smolenak. On je uporno već 6 utakmica Medveščaka Smolanek. Alo, majstore, Smolenak. Pa. I ne kaže se go, drugi nego gol. Pa je Medveščak dao go. Momci, naučite da radite posao. Manje pristrasnosti, manje navijanja za Medveščak, Smolenak, a ne Smolanek, a neću da pričam da li je Švarnji, da li se izgovara Štjasnji i ostalo što niste naučili u slovačkom i češkom hokeju.